Obofour David Nyankopon enhira wate no enhira de a hwe odifa kwesen dwumi beka se bi a eyasempo this month the month of yellow candle me pato sobi ewo dem na also be pato timi fa enchene abo fa twa ase na man wo dem fa bompire for at least 4-5 hours uwiada kan we bi sasam ade be chi no na si ade chi a esa afofoforo si ho ye ne sa akofo se busum ne be kwa wie the month of yellow candle me pato timi Obofour 2019 meka maybe starting you ko jan sa na manfo kama some yabo sum me ko bank kra bi nhwe style enso na edido bi ansa o hwa akobo ansa da ho ampon the great da ho na obo nwum se me sum nya Mr. Bia bi o nyina yisu kwasi dia me dia de ba mu nso mu busom na mu ntua asofo bi agya fatse mo na o dia o boa o tutu mi kasa mu ni me wey omun nim se kwese ntwi me I use the lesson time na me ka o ma enwi en mumpa monka nche me dia ba this month a yellow candle month obia we Sunday bomb bia use yellow candle shit na hwe na wa bi si wa okam blessings baba na Obofour ejabo me dey ni prophet Eroka kwese ntwi Odefour back to back aba issue se meko me wa do tiasam we na tie ne ye ade bia si na ade ne si ye no ya beka ho aye papa Adom Kyei ene Obofour ye ka ho asema na se etia koda ma ye nua me nua Daniel Kojo obinim Kojo beka sa se ye nhwe na asumge mbra mani jipa na we na kwa bi e friend Ogyam ye nyina nim se Ghana ha de ye ka sofo a oma artex kuma artex nya eni onyamo a omudin ba abontia Reverend Obofour Oteele ni nyina ho no bi age ni top money Oteele se na furusun onya bankutu enso no e favor na 4-5 na se wayoki nti Oteele ni nyina ko Obofour omukodidi omoye eno na Ogyam kofa bai sosoja odi abeto bon ti so Oteele Obofour so no tena lewe ye ungrateful no na papa fo mi ni ko a lewe bebo wura mu no sa no Oteele nso akoye and now Oteele fi Reverend Obofour chi akọ ya papa Adom Kyei achi na Ogyam dia semba tu dwa no memete no ehun se Ogyam on peace ebia papa Adom Kyei wo hu Oteele no so me babra mete me hu me pe video aya abesra me akanya bone no Ogyam asiso aka ne se Oteele yo ungrateful ba bia odidie no wa firi od na no atwitwifam akodi ya papa Adom Kyei achi ma onwa solete Obofour mete in fact many anje na Ogyam na pese beka chose entokwa wo Obofour ho ene Adom Kyei no mo ma ne nkoda ne due mantedment nipa due mantedment ayo hawo ne amane mesramu mo ma so ndemra na no keka nsemu ya aburu ma dwentas me ba beka sa kire Reverend Obofour chifo na makasa kire Adom Kyei chifo makasa papa Adom Kyei e mompa ma no nyame so no me hu se onyame sane abefa ne ko na onyame so ne bre ene ne pe ene ye ho tim ye enu no Ogyam ye ya wo de ti Ogyam kasa o kan ye tie meni anyo ti kasa no modishie Ogyam controversial na kasa no ankomo ami bidi ye Oteele abrochifo Ghana for Oteele samo mu nim Oteele kuma wood actor kase ne mudududu oworo no ho an na fui balance kwa Oteele na one Obofour ayi free pa na Oteele ababontin abekase sisi no free Obofour ho eko Adom Kyei ho eye den no free Obofour eko Adom Kyei ho na Oteele babontin a wo kasa no osi Obofour e de confusion ato one ne yere ne nabusu antem nti free Obofour nchen eko Adom Kyei ho Adom Kyei sole ne de Oteele se won fa ni agro da bia no mo aya na ye ka asem aya na mo hweye no enye se obi ta obi o dabi obi anta obi o ba nipa on suban ewowu mu no eno na ya na enipa eka ho asma na se ye tai obi eni wonu mu a o se wo metawi ana me
mimpe wi asem tin mi gogu nanim ase da bi ba niye bi ewo wu nipadua ni mu a emani patwe ho efiri won nchen Kwaku Obofour enipadom ne ukura ni nyina obia twe ho obia ewo ni problem nti a ode twe ne ho efiri Kwaku Obofour Kwaku Obofour oniema no ehwiegu enya ehwiegu bomodin ne hihye ni ye Kwaku Obofour se wan hihye wo niema ye pa Kwaku ebe ye diama wo se obesa ye se first pa no Kwaku Obofour ne ba Kwaku Obofour ne ba no obesa ye se first pa no Kwaku enye easy Kwaku Obofour nye se hia wo nye se bia wo ho kire wo ba level no na wo no ate abofom ipadom na wukura no ate abofom anti biti mbegina bonten hwa Kwaku Obofour saa hwa Kwaku Obofour saa enehwe anti bi watwe ne ho kodon cancer lewe on Kwaku Obofour kun no ne Kwaku Obofour ti sei kodon cancer ene kodon cancer kodi Adom chiedua ho hwensema ene kwayi kodon cancer ka kire Kwaku Obofour na ya na asefem hwensem a Oteele so ba bonten se Kwaku Obofour so de confusion to one ne yere na busu antem up to now na busu ne ene Oteele nkasa Oteele busu afo ne nkasa ya kan nipa dom ne Kwaku Obofour nante ya kan nipa Kwaku Obofour se be so wode bone adi wo mu wode se be so de ya wa hye wo makoma mu a wo mu doso papa da bia meka onipa wo kasa kan nipa ne bone a waye enka nipadua de onyo na boye be subane tibia ne niema ewo nipa ni mu no wobetimi aka kire nse krache suban sei ne wo mu ene yese ne wo mu suban wo mu no bra sesa yo krom ye wo ebi ko da bia meka se onipa wontimi ntra saasi so anyi din saa nkosi awieye se usuban ya wobetimi age din saa nkosi awieye se usuban nya wontimi nyi din saa nkosi awieye da apa life abochirifo Ghana for apa life samre na apa life sees wono edi ne si krom ya apa life no abin pa enso ne apa life oi o just ma meka no ebi ko ne biaba more persisuo na abochirifo no no ne abochirifo ne more pa ne bompaye more persisuo no ubehu abrewo bi no so ensuo bucket woko more pa sorry ama more pa hira so ama no ene more pa ewoi enje se more pa gu se de na edi ni si wo ho no ene yehu se bi asofofo na mujijijidi nyina obie di kofom ene adum chiedua so ti Kwaku Obofour yi kakra medical ka kire wo se emma woni mmiri wo bi na ne ye no amanfo ka ho asem suban na amanfo ka ho asem obetrans ye mu se ampa suban nye intimesesa Kwaku Obofour ye ka futuo ye ka kasa asofofo nyina wo na onim kasa ebebuo wonim baabi e de kasafa wonim baabi e se so ye kasa ma mu se to nipa akoma so enne saa kasa ni nyina Kwaku yi edum e kire se wanya wontutu yeye opon kasa Kwaku Obofour nim kan nyina uja no edum na me man kan kire wa obie ni wo be kan kire wo Kwaku Obofour bie ni wo be kan kire wo tinya daje na woni ma Kwaku Obofour ehwe egu no fagu kentem ninya daje hyehyɛ no 11111111 ene Kwaku Obofour yi ene nipa du ewo won nkyɛn kora apart from won sole for ma no a unu asi mu ne ade mo betra TV so no na mo betra TV so a wo kasa Kwaku Obofour kasa TV so a o mo bi nka bi pepepepep saa no nko ade kasa ni nyina fa Kwaku Obofour na ka kire wo be ma bebrebe a yakugya wo ate wo be ma bebrebe a Kwaku Obofour yakugya wo ene Oteele na ba bonten be kase wo de confusion to na busu mti ne wajai ekwa Adom chiedua ye bad Adom chiedua mla ne ana ayi Oteele age so Kwaku Obofour mesra wada sese suban no nansen ya Kwaku Obofour na anya agrada yefiri oni agrada bumum agrada di watemu a uti on yesi on se nsemo Ogyam keka ne fakura ebi Oteele kura so nko Oteele ko ebi Ogyam peso san hye toka na nyini Oteele mesra Obofour de menko yini boni aye ko wafui Obofour ahwe pa wa hwew onyame ne yeboafo high attention TV
attention in the Ampacho University Foundation. University Foundation dia na ha. Ene be bia no crack. Ewo. Be that say macro.